दिनै 15 आगस्ट 72थि भारत उदांस्रि सानजों लोब्बा लाखिनानै गुबुन गुबुन जायगायाव फालिनायजों लोगोसे गसाइगाव महकुमा बेंगिरिनि दैदेननायाव गसाइगाव गोजौसिन फरायसालि गेलेग्रा फोथाराव गाजा गोमजायै 76थि भारत उदांस्रि सानखौ फालिनाय नुनो मोननाय जादों। हाजिर है श्रीमान। मास्पास ग्रुपखौ दैदेनदों पपि बर्मनी और तार पिछते আছে गोसाईगांव महाविद्यालयर नेशनल कैडेट कर्प्स एनसीसी दल और এই দলটিক নেতৃত্ব প্রদান কৰিছে পাৰ্থ প্ৰতিম মহন্তই। বিদামণিৰ দল দङ गोसाईगांव कलेजनिफ्राय नेशनल कैडेट कर्प्स एबा एनसीसी नि ट्रुप्स आरो बिथांमोननि ग्रुप लीडर कमांडर पार्थ प्रतिम महंत और ইয়াৰ পিছতে আছে গোসাইগাঁও উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ দলটি এই দলটিক নেতৃত্ব প্ৰদান কৰিছে চিনু টুডুৱে। बिथांमोननि दङ गोसाईगांव गोजौसिन फरायसालि मास्पासनि ग्रुप आरो बिथांमोननि दैदेनगिरि सिना टुडु। 5 নম্বৰ দলটিত আছে গোসাইগাঁও ছোৱালী উচ্চ ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী দলটি আৰু এই দলটিক নেতৃত্ব প্ৰদান কৰিছে মৃদুস্মিতা ৰয়। बिथांमोननि उनाव दङ गोसाईगांव गर्ल्स हाई स्कुलनि मास्पास ग्रुप आरो बिथांमोननि दैदेनगिरि कमान्डार मिस मृदुस्मिता रय। আৰু 6 নম্বৰ দলত আছে গোসাইগাঁও কলেজিয়েট উচ্চ ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ দলটি আৰু এই দলটিক নেতৃত্ব প্ৰদান কৰিছে বিজয় ৰঙী। बिथांमोननि उनाव दङ गोसाईगांव कलेजिएट हाई स्कुलनि मास्पास ग्रुप आरो बे ग्रुपखौ दैदेनदों श्री बिजय राय। 8 নম্বৰ দলটিত আছে অপেন ৰেঞ্জাৰ গ্ৰুপ। অপেন ৰেঞ্জাৰ গ্ৰুপৰ দলটিক নেতৃত্ব প্ৰদান কৰিছে প্ৰিয়ংকা ৰায়। बिथांमोननि उनाव दङ 3 नम्बराव ओपन रेंजर ग्रुप आरो बे ओपन रेंजर ग्रुपखौ दैदेनदों ग्रुप कमान्डार मिस प्रियंका रय। और 8 নম্বৰত আছে লিটল ষ্টাৰ ইংলিছ মিডিয়াম হাইস্কুলৰ ল'ৰা দলটি নেতৃত্ব প্ৰদান কৰিছে সুহদীপ পালে। बेनि उनाव दङ गोसाईगांव लिटिल स्टार इंग्लिश मीडियम हाई स्कुलनि हौवाफोरनि दोलो आरो बेखौ दैदेनदों श्री शुभदीप पाल। और एकेখন বিদ্যালয়ৰে গাৰ্লছৰ ছোৱালী দলটিক নেতৃত্ব প্ৰদান কৰিছে গৌজন নাৰ্জাৰীয়ে। बेनि उनाव दङ गोसाईगांव सेन्ट एन्टनिस इंग्लिश मीडियम हाई स्कुलनि हौवाफोरनि दोलो बेखौ दैदेनदों राधेश्याम इस्लारी। और तार पिछते আছে सेन्ट एन्टनिছৰ ল'ৰা আৰু ছোৱালী দলটি তেওঁলোকক ৰাধেশ্যাম ইছলাৰী আৰু ৰেণী বৰ্মনে নেতৃত্ব প্ৰদান কৰিছে। আৰু তাৰ পিছতে আছে শংকৰদেৱ বিদ্যালয় ল'ৰা দলটি নেতৃত্ব প্ৰদান কৰিছে খনচাপ গয়াৰীয়ে। बेनि उनाव दङ शंकरदेव विद्या निकेतननि हौवाफोरनि दोलो आरो बे दोलोखौ दैदेनदों खोरोमसार गयारी। আৰু শংকৰদেৱ বিদ্যা নিকেতনৰ ছোৱালী দলটি নেতৃত্ব প্ৰদান কৰিছে কিৰবাই ব্ৰহ্মই।